Erikwe manya wana wata kuruchitana nye chiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wancho muligereri Wensoko TV chabere sana bere netake ya moja tariki 29 utinyo gatano kabiri umwaka w'ikiribere 2025 nemo andekera gukwariganira SSMS yamaye lyonkomanyi aliagenda tegokorekana kurwa chingongo unabalike baito bayasanyire gati yabo n'umujumbo matungulu matebiri oyoro mokonyi bumurayi bwense Professor Kidure Kindiki chinga kichekire kwiyaligani kurwa bisi ikarekia magiyodi ya mgyakole chinkwana asobwikero n'ichengoruku Innocent Onyango tokobatera noyo minto lyo gokoro kibimanyerelyo Salome Kerubo. Wancho muligeli togo chaka asebono igomo basobono togo chakira oroboti rutangani rogo kwanera higoro ya abalemi mwancho muligi kurwa sensemo ya nyamachi na itumbe asiboigo babere bago kwanera nchira babwene takoba bagwatana no kurwa se factory ya nyamache na nomuntu mwancho muligeli mu director worogongo ruensemeyu nigate birenga bagende takoba bakubekenchira na koranga konyara koba bale bakokora bokonyobu guchia sabalemi yabo saritua babikirite ya mutuntu otu abigete kusudi tomanya tenga ya bas chache chaego torane nkete bwa chai nyingi kuchitumbe igo tutagete chairia ya beira se nasari abali mimoe gwe ntwe wana se body yaito bali mibaito moe gwe chaiyo posa timo akana nali murasumike igo bono rosie migondo ya ino umutinyokane chayo mwaegwe inkenken kabali mibali mwarosiri migondo nini murayi anye mugondo toyo nturi kuba chai ikyana ntotagito ko chikoni agenda isiko echai ne ya ino andi tutagete echai ement igonko irali bageri wakambi yamona se factory ya mutonto senga kiye ne aro ya tangana ya menta 17,000 kilos eli 17 kilos asebasi chache nero ya menta musimu mwakoyo igobono ikabwati gona nyama baliri eli 7 igotiga to sumekecha yago na kuoboa echa yene biashara na obiregoro inse onye birense ende mbibe igumbibe igo ende kemeri nkeyo nkole ngatanga kemeri nkeyo omulemi yako imoka kero mutienyi ogenda kuli kibesa kero mutienyi ayo ngo mwalimu gongo muskari gongo mundu bwa serikali urikire okogenda every month kwabuguriye gekabo gwajikugura ebintu kwagende bank kwaye kukibe ibi meribinde okoire metenyi sita nimbwati ki avocado abagocha wani sayia bimo mwaka na linkonya rakibesa ekawa miesita neba miesita to nebwe kana kero mutienyi okogenda kwanyara kibesa igotiga tokong'ie echae yaito eriegere tomente tonyore engakie gocha nani factory nyaganja ikiagera ntogotena na same miaka yonse onkwira libaga gwa kambia muna support member ito roreta mochadala uyu aenda aga support agateba chi factory chire gusi chonse chimanwa chietenenere utuna abanyene baitumbe na nyamache bona gotubangete turangiri abarimi tusikia chende yimotwe
mwaka utaraera tororenga itumbe yetenene ikine gento twarigiti nga kionse kururi mwanje orete buno mu director bas chache igento mwangete no separate itumbe kurunyamaje mwanchu muligili oyino mo director kurkunga Abel Kenyoru mwanchu muli tokwenda busyo moroke monene bweskuru ya secondary ya Masosa AIC James Mugusu eyo gotoka ase ward ya Nyamaiya bunge ya West Mugirango ime Nyamira amona babwatani bechisemi nigo babwatokira maragwa maiya arachi gutumika asa borokiwa gwesoka ase skuru eyo ase anyareka kagotebanga ka skuru ini gigusirwa ne kanisa ya AIC gati yabo namo naborokiwa abanyaruka baguchagwe chabira gose guchiko bakobeka chiskati chinyenge nabo igaba mura bagucha wanchirwa kobeka chirongi batalichiko babagwanchirwa kobeka chirongi chiri chinyero muri kyo Steven Nyarike Mbunde nwara sensemeyu na otoroseri robotiro kubwate kana tuomba kwa unyenyekevu ikiwezekana ongezea mtoto wako blanketi moja kwa sababu ni msimu wa baridi hapa shuleni. Tena tuomba wazazi wetu mkiwa na watoto wenu nyumbani ni vyema mketi muwashauri vizuri ili watakaporejea hapa muda uchao kazi itakuwa ni masomo tu awafikirie vitu vingine chochote. Hawa wanafunzi wetu wazuri tuwaomba muwapatie sare za shule uniform ambaye ni the right size. Na policy yetu ni kwamba for the girls the skirts must be short enough ile fupi ya cover the knees. So if it's above the knees hiyo sio ya shule yetu. It must cover the knees. So tufanye hivyo na vijana tumekubaliana ya kwamba hakuna mtu anavalia pencils. So tukirejea nyumbani tutengeneze uniform ambayo inastahili na wengine wako na shida ya viatu wameniambia na kuna mahitaji mengine kidogo. Unajua kwa mama pia sisi wa vijana wangu wanaogopa kuwaelezea. So ukimpatia pocket money muongezee pesa kidogo ya kununua the essentials. Mwanchu muligereri kwigura maraga yuwa maiya berega kurigochia asaborokiwa beskuru yo mujumbe wensemo yebunge ya Matungulu oyole ase yo kutoka se county ya Machakos Moske Steven Mutinda mule nere noyo bwangoiga orule birengere bya yakubwatekana ne nkwane gendete kolenta liberera lyo mokonyi bumurayi wense Professor Kithure Kindiki kurwanekirwe kiaya fosio bochori bumwaka bw'ikirubire 2022 kolenga namule nigo mosemiri Moske Kindiki buna enchama nero yokorwa libagelyo gochia sekiama ya ODM niga yakwanira ya somusangirira kanoyo me ye county ya Machakos. Hali imefika ukipinduka hivi siasa. Ukipinduka hivi ni ndio Sifuna. Ukipinduka hivi fireman. Ukipinduka hivi sijui. Mr. Fireman, Deputy President Professor Kithure Kindiki rafiki yangu. Nisikize vizuri na unisikize nikiwa Matungulu. Ukiona cha mwenzako kimetiwa maji, ukiona mwenzako amenyolewa, chako kitie maji. Bwana Kindiki, tia kichwa yako maji. Huyu jamaa anaongea anaitwa Ruku ambaye nilikuwa bunge akachaguliwa kuwa nilikuwa na yeye bunge akachaguliwa kuwa waziri. Ametumwa kukuchanganya. Ruto has made a deal with ODM that the deputy president in 2027 in the Kenya Kwanza administration will come from ODM. Professor Kindiki, do you come from ODM? Are you an ODM member? Tia kichwa yako maji. Deputy President is under siege from within and from outside. Chumuligereri ine nkwana yo mujumbo ibuna kwegura agoteba
bagakakorwa segesa ku kyabaikoyo besokiri kogikiria chinkwana cy'umu waziri w'obochenu Eden Duale kolengana n'abagakabu nigo bamusabira umurai bwense Dr. William Ruto kubakanya abawaziri baye gwetanga sokokora siasa cyukubaga abakenya. Kila kiongozi wa serikali lazima aelewe kwamba matamshi yake yako na consequences. Na sasa umeona jamii ya Wakikuyu wamekasirika kabisa, na inaonekana wakati umefika lazima tuulize kiongozi wa nchi, Rais Mheshimiwa Dr. Ruto aingilie na anyamazishe mawaziri wake na serikali yake, kwa sababu kama hii haifanyiki tutaona kama kwamba serikali ndio inahujumu Wakikuyu, na hatutaki kuamini ati serikali inatuhujumu. Rais wetu aeleze hawa maofisa wake na mawaziri wake wakome kabisa kutukana Wakikuyu, na haki zetu zilindwe katika nchi hii. Na hii hasira ambayo inaendelea haiwezi kuleta uzuri katika Kenya. Inaweza kuleta farakano mbaya sana, na lazima ikome, na ikome mara moja. Mwaziri omonene boigo oyuru mwaziri wa mang'ana y'echinse Chaisco umuske Musalia Mudavadi okwanire ing'enchenene yokulinda chintubukia chia mache eligokeya okama kwa mache imeyorogongo rwa Afrika. Boigo muske Musalia Mudavadi nigakwanire okubwaterana kwa rogongo rwa Afrika eliokobeka osekokora oboncholiria. Mwaziri Mudavadi niga yakwanira yakorwa muchi wa Addis Ababa Ethiopia asigikaro kemerongo enena kenda ekyo kegenderete korosa ankyo ya Afrika inse ya ndoto yo mwaka bw'ikirubere 53. Our environment and the full effects of climate change come in, then more and more people are going to lack essential commodities like water. So it's absolutely essential that there's an integrated process, a holistic look at this challenge, how to make sure more people get water, and also how to protect our catchment areas, how to make sure that global warming is not destroying our opportunity to have more water for more people, and also how human settlements are handled, because this will lead to degradation of critical water towers on the continent, and we could have problems. So all this is so important, and this gathering is speaking to the lives of 1.5 billion people in Africa. Yes, the Africa Continental Free Trade Area. Inter-African trade is at 17%. Okay? If you compare that to what is happening in the European Union, which stands at about 60%, then you can see we still have a long way to go. But systematically, we are seeing more digitalization, we are seeing more integration, and we are seeing more countries beginning to look at joint infrastructure that will in the long run improve connectivity in our amongst ourselves. No mwelio omonene ulero monene nigogendete go senenia chinsana imeyo muchubudo imeyo muchi uyense ya Ufaransa ekerabo basa bakulimi umuliro bagendete kurwania ekebembeli ekikyo umuliro imeyo muchuyo imechi menge imeyo Ufaransa nigegendete gwetera liberera linene. Chumulili kwekera bundoche cha butukire chitaika 14 maiga ichinsa isana ibere rana mono nindoche na chinere ya ruruko rwa seke gambero kegoro asekia nyara kaba kigo tuguterare kina kiabetege kobe kubosyo eri gotenenia obochori obonne bo mwaka bw'ikirubire 20 na isana ibere nguchiro kaba gokonyora yo asobwa garekere chikire chinsa 10
kurende kokwena limbuya mono asoko ba wagati yali bagendete koba bagosiregeta seni gito Nsoko TV chenguru ku Innocent Onyango muro mu uyu twari koba nera sebimanyerelyo gakurukunga Salome Kerubo twari mu basobya. Thank you.